kumsang ni somni kha thil thleng pakhat chawin alwa khat vek coronavirus in khovel pum alwa khat ne hle a mase kumsang ni somni pakhata ero chuan khovelin shileng pia lama malampan atum dona chunga thil thleng tur le thleng mek langsar te khovel pum huap magazine The Economist in kumsang ni somni kum top dona an thlir lok an ti chwa kan thlir hauma in channel la subscribe lo te khan khonga yin milo subscribe be ula notification bell kam metin ola khan imet le donia democracy in be atokang kumsang ni somni pakhata chuan democracy in fiana hau tak zet ama chhondona khovel puma in thanna ramshang shanga athenganga tam tak chu kumsang ni somni shileng wanga in thang theilote anni ang democracy piang tir no sen ang maya ala chaklo narama te chuan shileng chuan lamin lal shot tu ten eptulam opposition te chut chaw antumang entir na pakhat chu uganda ani herama hian general election January sangni somni pakhata khan anneya he in khanna hi afil file hle a kumsang khan chakwa somriat paruk achanga thunai na changto tu president nilai mek Yoweri Museveni bok chu president atan tlingapuan ani le ani Maria ki nula kumsomni pangami he in thana opposition candidate Bobi Wine tana campaign tu ani a mase Uganda thunei tu te hian shileng wangin in mu khom release nei akhapani covid guidelines hi kanni tin nuna kan manglo heng in kai shwaina te hi opposition politicians titan chau anlek ko a an chuan lamai mai ani ti in a soyani anin khan ma hian police te hian opposition candidate Bobi Wine hi covid-19 khwa khirna dan palzuta puin an man hiala he thil thleng du lo na lan tir tu mi sang khat chuang man anni a mi somli pangala yin an nun na hlutak an chan pha hialani opposition politicians te man khom hi Uganda rama chaw athleng lova Chilean chan tir achang khan democracy le human rights din mun ram somriat chuanga atania meka heng zinga tamber hi Africa khomwal ami anni Uganda president Yoweri Museveni kuta kumsom thum panga don thuneina a omto a kumsang ni sompasari khan thuneina achel chun zomzel theinan anram dan pui constitution atidang lamani shipuileng hian daudal tu te me chimi le tukdol ati ol sam hle a kan soitak nula Maria kha social media lama po a campaign theilawa achan chu sarkari sangni somni khan internet mangtu ten thilan post ma in endik tu in endik zel turin dan siamani khovel puma ram somkwa pakhat zeta news media ten in khwa khirna thar emuk khauzok antonga democracy in tlak nyamlam apan zelani kansha cheu angin kanchen om Myanmar rama po democracy piang thar hlim chu ubbe ani a sipai ten mi pui than sarkar ko ta changin thuneina anlak sakani electric vehicle kumsang ni somni pakhat hi electric vehicles te tan hun tha ani a kan motor shiat lar Hammer siam tu General Motors ten electric clear siam chwa antum to don tho an puanga kumtop lama Elon Musk a Tesla te chuan kan malam hunami tur ni om tak futuristic cybertruck an chop chuak don bokani electric lir theilama sum tho tu investment ti na satakin an punbela farm zani somga chuangin electric vehicles te hi an siam meka battery siam chwana factories somli pasari siam mek anibok marketa luber Tesla te share hlutna na satakin apunga a hlut to ema wangin S&P 500 indexa tel ani hial to a hei wang hian company lian Apple le Microsoft tenen huang khata anom to ani Tesla lotlin na hian car siam tu te zinga electric cars te tan market a om ani ti afin fia a car company zinga malam hunatan poisa thap na chaber chu Volkswagen anni nima sila car companies zong deu thoin electric model siam chwa antum vek thawa chul car tinin ruaman na thar kan sharinga old model te electrical le convert emo model thar lo siam chwa ti thuthang velin min chia pya rengani sangni somni chung khan car shal chwa tlania ma sila sangni somni pakhata chuan ngai o le tura ngai ani a battery mang electric lir thei shal chwa tun nai kum chhawvela na sataka pung tura be se ani bok kum sangni somni pakhat hi bulchan na chawani a sarkar tamzokin petrol le diesel mang car shal an khap huna phei chuan
electric vehicle sector te nasatakin an thang donani. Climate change kumsang ni somni pakhat November tha hian Khovel mit Glasgow Scotland a afuchup don hei hi achan chu Khovel shwai tu te UN Climate Change Summit nei turin anin mukhom dona COP26 ti a ansoi chin hi sangni somni a nei tura ruamanani a ma se shipui leng wangin sonani an ruamanna angin local theini ta se chuan COP26 hi Paris Agreement achanga kumngana tina anidona Paris Agreement a khan ramshang shang sarkarin kumnga dana borak chia an siam chwa titlem turin thuan tiam thar chinang ti ani Paris Agreement thil tum target chu thil siam chwa nan khol an manma a borak pre-industrial temperatures aya degree Celsius pakhat point panga emo degree pani aya tamlawa khovel borak siamani ma se mithiam te chuan kumsang ni som panga a an in tiam na hi tok zodon lavinan sha a tun aya chazok le lian thamzokin ramshang shangte anin tiam chat le anga yen an sha a sangni somni pakhat hi climate change beilet nan kumpui mo tak ani donani European Union chuan kumsangni somnga a chuan net zero emissions antuma climate change hi keima ni insiam chupani a asiam chat le po kan mo phurna ani antiani beisei lo takin China ram shwai tu Xi Jinping chuan kumsangni somruka chuan China in carbon ati chuak to lawang ti ina puang thuta an malang dan tur le ti dan turte kumsangni somni pakhata hian chiang tura ngayani America lama chuan Donald Trump kha Paris Agreement achangin innuk dok ma se President thar Joe Biden hian azom le a kumsangni somnga a chuan carbon neutral ramni antum thu apuang bok America hi khovela borak chia siam tu emitter pani na ani a pakhat na chu China anni heram pani ba ka European Union in ma anlak tak tak chuan climate change a chazongin ngonglian tham tak anei ngei donani China versus Hollywood kumsangni somni pakhata hian mi ngalel em James Bond film 30 chwa ani dona masian ti chwa huna khothang mi ten an shat vak lo comedy Detective Chinatown 3 hian box office lama a hlia khu mai thayani achan chu America ayin China box office a sumlak lu atam zok thei wangin ani hunrei tak chung lemchan khovela Hollywood hian ro alorel to a tuna chuan China hun ani ve to China cinema industry te hi kum engemaw chen an thanglian to a kumsang ni somni pakhata hian an thlir lok na a chuan America box office achanga sumlak lu apun bil vak lawa ma se China a ero nasatakin apun bil thungani China rama hian khopui lian le lian vak lawa po cinema en theina siam bil zelani a heikian sumlak lu nasatakin atipung zelani America a ero chuan cinema en tu an klem shita heiki olsam takin ma ani ompuna movie thar an en thei tak zel wangani pakhata China ero chuan online streaming le cinema en tu an pun bel zel thum China box office chan zel na chan pakhat chu shipui leng hi ani a Hollywood lama film 30 chwati khotlai ani renga movie theater tam tak kharani bok China ero chuan cinema te 75% vel apanga yen an kalle to a film thar an siam chuak chu rengani heti lai hian American film lian tham hote China a hian an hlotling viau zela China achengin sum tam tak an la lut thina Hollywood film siam tu te po in China a hlotling le chwa thei tur an film siam lain an ngai to tel angai zel to ani Planet Venhim kan khovel chipui laka Venhim tuma kan boy lui lai hian scientist chen khatchuan van borok achanga kan khovel tan hlawom thei tur thil laka changin kan Planet Venhim tumin an lo boy ve mek bokani kan Planet Venhim na tura enchin na masaber July sangni somni pakhat hian NASA chuan akap chuang donani kan tumber chu arsi thlok asteroid kalkong kan ti danglam shet basicin spacecraft hansut po tirani kan khovel lampanin asteroids lo thlok pal hlauta se ti dan tur kan shat nan ti in NASA hian an soyani Hollywood film ami tur ni om tak ni ma se asteroids in khovel aden hi thil tak tak ani a kumriat kalta khan an mulok lo asteroid chu Russia khopui pakhat Chelyabinsk chunga apuak dara mi sangkhat zanga chuang anin hliamani
hi asteroid hi alian lo hlava tin kan lei atmosphere in achak na tam tak alo eira lawangin kan van nei mai mai ani kan lei atmosphere athen ma a achak na hi Hiroshima nuclear bomb puak let somni baruk achanga somthum pathum vel ni tura ngayani a hei aya lian zok meter za somruk vel te chuni se chuan khovel khoilai emober hi adeng chevek animai hetiang thil hi thlengzen zen lo ma se angong alen tham em awangle anat em awangin inven na lama malak lok hi thil ti om takani he NASA program hi double asteroid redirection test emo DART ti in amingan phoa asteroid kalkong ti danglam tumin khovel ven him dan tur kinetic impactor technology mangin an inzir lok thin donani he asteroid hian kan khovel hi kan sha thei china asudon lo mase kan khovel hi asteroid 10 andeng ring ti kan sha chuwang chuan nakin huna kan lamamo takin lo inven dan tur technology siam chwa kan tumani ti in NASA chuan an soyani an ka chen tum hi asteroid Didymos ani a asteroid te zok dimorphos in a hel quality DART spacecraft chuan a hel tu zok hi a han supo kanga akal kong tidang lamin a orbit ati toy sakdorani July sangni somni pakhata spacecraft an ka chwa hian sangni somni pani a han supuak dona heti lai hi he asteroid in kan khovel an nai lai berani dona scientist ten telescope chaktak mangin an lo zir chiang thei donani asteroid lian takin khovel aden theina chance hi atlem hle a mase kumsang ni somni a khan kan chiang to ani lom ni thil engpo atheng theya chumia tan lawin buat sai lok tluk a om lawani ole du tok le phot mayang o kan sui tak zinga khan soizui chak inei chuan comment lama lo soi vela i chian den an shat ve theina turin i share don nia